Da, džemat Ljusina, opština Bosanska Krupa, je jedan od onih džemata u koje ili u čiju džamiju kada slučajno i totalno neplanirano svratiš da klanjaš namaz ili obaviš džumu namaz, pozitivno te iznenadi. Danas sam po prvi put bio u ovoj džamiji, nikada prije nisam u njoj bio, niti sam kada klanjao koji namaz, put me je naveo, ali ono što me je pozitivno iznenadilo jeste hutba imama. Imam je, vidi se na njemu, mlad čovjek, nikad ga prije nisam vidio, niti sam ga kada prije slušao, niti mu znam ime, niti otkuda dolazi, ali njegova hutba je imala veliki uticaj na mene. Njegov način pričanja i ophođenja i komentarisanja je jedan od rijetkih koje sam ja barem vidio na ovim našim prostorima, gdje hutba služi svojoj svrsi do te mjere da može pokrenuti srca i duše džematlija. Ja iskreno preporučujem svakome ko bude u mogućnosti da dođe i da se uvjeri u ovo što sam kazao.